فالرسول الذي يرسله الله عز وجل فإنه يأتي بوحي الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يجب طاعته فيما أمر واتباع شرعه. وقد ورد الأمر بطاعة الرسول مع طاعة الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من 30 موضعا كما قاله الإمام أحمد: وطاعة الرسول من طاعة الله. Secili pejgamber që vjen dhe flet me shpallje nga Allahu, dhe për këtë shkak bindja ndaj pejgamberit është bindje ndaj Allahut të lartësuar. Dhe nga kjo domethënë e shohim se në librin e Allahut është përmendur bindja ndaj Allahut dhe bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në më shumë se 30 vende, 30 ajete, si ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah. Pra bindja ndaj të dërguarit është bindja ndaj Allahut që e ka dërguar atë të dërguar. بل علامة محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dhe argument për dashurinë ndaj Allahut është bindja dhe ndjekja e të dërguarit Allahut. Si ka thënë Allahu, thuaj nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që t'ju doj Allahu dhe t'ju afal gjunahet. والذي يتبع القرآن حقا يجب عليه اتباع السنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ai I cili e ndjek me të vërtetë Kur'anin, patjetër duhet ta ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si ka thënë Allahu, çka t'ju japë I dërguari merrni dhe çka t'ju ndaloj ai largohuni prej saj. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال للمرأة التي سألت عن حكم النمص فتح شعر الحاجبين وأنه غير موجود في القرآن، فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ka ardhur një grua te Abdullah ibn Mas'ud dhe ka pyetur për shkuljen e vetullave, për heqjen e vetullave, dhe pasi ai ka thënë se e ka ndaluar Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunet, ajo ka thënë: unë kam lexuar Kur'anin dhe nuk kam gjetur që ndalohet heqja e vetullave. Ka thënë sikur ta kishe lexuar Kur'anin mirë, do ta kishe gjetur. Ajo ka thënë: ku është kjo ndalesë? Ka thënë te fjala e Allahut, çka ju jep pejgamberi merrni dhe atë që ju ndalon largohuni. وبين أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا كثير في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أو في الآية الأخرى: فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة الله ورسوله من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. Dhe ka sqaruar se kush I bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të hyjë në xhennet dhe kush I kundërvihet atij do të hyjë në zjarr. Edhe kjo është në ajete të shumta. Ka thënë Allahu, kush I bindet të dërguarit I është bindur Allahut. Dhe ka thënë ai që I bindet Allahut dhe të dërguarit të tij ka fituar fitore madhështore. Dhe në ajetet shumta që tregojnë se bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thotë bindje ndaj Allahut.